Meghalaya State Football Junior and Sub-Junior Boys kanyalit Shimbanta syaga lumpung elekai football kabala tip kum ka National Football Championship 2008 pulai kaban salong ha odhishab West Bengal. Habay kran shikila pathai khubor u chairman joka Youth Committee Meghalaya Football Association uba Sunish Aim ulay tho baka Meghalaya Junior Boys Under 16 kanyalit kai ha kasantri unai lor ha orisa bar ka Meghalaya Sub-Junior Boys Under 14 kanyalit kai ha kalaitere unai lor ha kajala West Bengal. Haswa begini ki arkun hon kan mi na Meghalaya bandai Shimbanta syaka deka lumpung elekai football. Kladon kajing kendo lang hamadan MFA Turf Polo hakalai pauterik unai lar 2008 pulai. Nakaliang ka Youth Development Cell Meghalaya Football Association kala ay kajing kitbok kitruang yakini ki ar tadi ki kan hon makin elekai bah khnang panwan ra na bat buram ya kajala Meghalaya. Manager kibadan ni team berkat ru yang subahai kini ki buan nakaliang ka press ru kibadan lang bat ni kami. Te kompet yang ifi finla ban yele kai ba te kum na do anang kong kasingi ngala ju ong hi ngala ong ifi ba ka Meghalaya team kire ban kan mau kadon hapo ka tier 1 boro artli kas junior ru ka sub junior ru te kari India boro kawai hi football fraternity jongi ngipek ba ya ka Meghalaya kipek ba Meghalaya baka de state ka ba yele kai ba ka jingila ka football te ka sub junior ru kala de ong ifi sub junior Meghalaya pile yele ka jete sub junior team ka defending champion kan mau hakalian ni belum arhajar khatra ka Meghalaya kalong champion te hadin ka tu kadon ka covid kam sim nala bandon ka ni ka tournament ke mentang sedang biang te ka kermen ba phi bro artli ki team pinyele kai bha persang dipidi bandon ka tu jingmod hadin ni thmu bangin poi shakhmat sim ya kawai ka jingela kai hadin kawai perkhat choi ka first game ngin job ka first game ngin sa job sa second game sa third game kumta sim kawai ka game haka ju aka moli sim parong bangin poi sa em sim kawai ka game kumong phareng take one game at a time mo te tang katahi nga nakaliang jonga nga kitbok ke riang ifi ko finla ban yele kai bha bat kumong nang kong phi le ka na manta ka prestige jong ka Meghalaya prestige jong ka yeng kasem ka prestige jong phi mo te tang gini kikten nga ku ble fi baro bat nga kernan ba finya poisuk poisang se jaka ba fi le bat finya le kai bha bat kumju hi coaches ki ngalam bakin ya pek bha ki khna bakin light na ka jingpang jing sistem bat kila ban yele kai bha mo tok mentangi don tengka jingpung kre ba Meghalaya team or arteli ki le ka sabat kuai kedeka junior state team kedeka under 16 kuai pada kedeka sub junior under 14 team kedeka junior team kan mi la sing jan kan ni le ka sapo Bhubaneswar orissa kedeka sub junior team pada kan mi la sai kasngi ka ni le ka sapo Malda Bengal kedeka jingila ka ke penungkong jong Meghalaya junior team kan dei hakasantarik jong Benai Banwan ka sub junior pada kan ni le kai hakalaitrik jong Benai Banwan hi di makalong mantahi tingila ay persang hi bangin pagkreat at bangila di kuma fitib hi baka junior team haka sin baka peloh ne po Meghalaya silong ru ka poy semifinal hajin sang ila dei ila kai bahi tamalong bang surem no salit ka Mizoram kalalong pada ka champion jong ka tournament di haka bede pada baka sub junior team haka ni ka edition ka bade ke balong hakaliani hawar hajar katra tinadon katu pedang kalamlong su pada sub junior ka Meghalaya ka defending champion di ka Meghalaya kara i katu ka cup hapo kaliani di menta kamut nginlek sapo Malda kam sub junior team kan lek ka defending champion ini kadeka state team na po kadeka state team hi ka bangi pengkreat na ka Meghalaya Football Association kani kadeka bangi lumlo di kena baru ka ki districts ka fair ka affiliate bat ka Meghalaya Football Association te kalong ka ka challenge mo ang namo tin parang yang ni ka liang ka MFA bangin penwandori kini kena nama babuna parang kini kena kide kiba publiki kena kiba tang kiba bele ka hala kisnong lejong ndai nga ay ka jingero update kina kila 1 point bide hangin silon ng legit kila ating ba menta bakin adapt ya kata standard pangila panyele ka ti kung makalong mentahi ti kina kila ilong ready bakin yele persya ikiwi bide ki states namar ka Meghalaya kadon hapo ka Taiwan jong ni ka lumpung namar ka Taiwan kidon ki team ki bakan sai sudah kum ka Meghalaya ka Mizoram Karnataka nata ka Punjab Kerala kini kidon hapo ka Taiwan ti kadon sa kawi ka Tier 2 bide ki team sa bakham tlot di kemud manus nam kita ki teams ki balong champion apa kata tu ki kiyo sa Taiwan di kemud ni sarong mga Meghalaya di kawai ki team nakiway na ki teams ki badan apa ka Taiwan kawai di kawai ni ki teams ki ba hamflan apa kaneka di India jeng
MFP ba kunyo madan ban training. Am kani te ka de ka madan hijong ka MFA te. Nama sisin baka practice ka state team ka preference ka dinung kong suai ka state team. Ka de ka senior ka junior ka sub junior. Kani ka de ka madan hijong ka MFA te. Sisin baka practice ka junior team ka sub junior team lani ka senior team ka preference ka de suai ka state team ke. Nama kami kamat nama ta ka jela te. Okay.